Cykaniki here. Welcome back to the channel. So today we decided to make a video for you, and first time in my channel that my husband, oh by the way guys, this is my husband nga tabebe. Good afternoon. Good afternoon. Anyong, he will be doing my makeup for today, and let's see kung sa'yo mahitabo. So this video will be Tagalog, English, Bisaya. So sa makaya lang besh, ayaw kay ibanat, no? Pero inaani ang tao ba ka resulta or oh sige. So mo ni akong face before. Okay, ikaw na bahala maestro sa akong naong. So excited na mo guys. So ako excited ko kung unsay akong mahimong naong. So let's hop into the video and please beautify me. Kuno hay. Wait, tudlo eye bash. Okay, first we will put this one moisturizer of your face. Alam kay pag English best. Yes, best. Okay, best. Close your eyes, best. Kaya basig may goy mong eyes. Sao naman ni oy. Tabang mga ninuno. Augon sa nato kadiyot kay murag wet kayo yung face. Atong tanaw na ni Ron sa resulta ni Ron. Sige. Nya, truman amot. Human? Human ani, wala am tay pangana. Dili. Kanang muuga. Dili. Sige, bahala ka. Haton. Bahala ra ni magkriunsa na mo ilapok diha kay para madiretso ra ni black. Okay. Next, I will put a powder matte makeup. What's this? Unsa ni siya mo ni powder? Tela magani besh. Pakita nila. Best, this one. Oh, look at. Made by MAC. Matte day. Tarunga jay. Karungon ta ni day nga tao ba ka ni kahuman? Murag kinahanglan siya baga kay murag baga naman ni siya pimples. Mahal kayo nig talent fee guys. Kung ganahan mo pohon, magpa-makeup na ko, PM lang ha. Ayaw mo kauwa mo, PM na ko kay barato ragid kayo. Tag-piso ang adlaw. 4 ang simana guys, di mo makansi. Alay siya. Sama ni guys, di mo ni maklaro ang pikas. Kaya naman mag-foundation eh. Ay, sorry, first timer. Maniyon, sama man dani, dali-dali dani show. Nada ni oras di ay. Sabuan ko besh. Foundation, money foundation guys. Nindot kay ang foundation. Say foundation. Nichida. Joke, Nichido ni guys, Nichido. Hala, kagwapa na sa akong palalab. Hala, patay tayo nga na niya itong client, unsa di ka tama sagpaan na niya. Tingnan na, doon ni siya? Laban lang best. Sige lang. Nagpakraing na naman ko di expert, pero kita rin maginangkuhan gyud sa actual. Wala, matang parusan. Magitingay ito sa tinuodan ni guys. Ito gamitag brush guys para nindot kayo ang May pa-brush. result. This one. Steel brush. Nalag steel brush. Kaya murag hard na kayong face. Kasi pagtuon mo na ko. Hayag na kayo guys no.
Ganina, ngit-ngit pa kayo to. Gwapan ako. Okay guys. Bro, morning eyebrow diri ma. Kilay. Mau ba gani guys? Basi kang eyebrow na to, piloka na. Okay, do your best, ha? Ayaw ko ano. Kay, stricto besh. Dapat nindot. Kay, if you remember guys, katong video na mo sa akong daughter, she did my makeup mga year ago. It was super nice. So you need to beat that up. Di ta pa kansi guys sa ato ang mga anak. Hala, perfectionist. Tawa guys, klaro na kayang hair sa eyebrow. Kanindot sa akong kilay bash. Madedge ko. Okay. Then, on. Eyeshadow. Okay. Put eyeshadow. Light guys, kini pink gamay. May pa-transition, no? Transition color. Kay light raman, twilight. Para light ra kuno gamay yahang eyeshadow guys. Oh? Baga diri pikas guys. Next guys. So pailay ni butangan na to. Mag eyeliner ta. Laban ang yung eyeliner. Eyeliner. Atong lalagyan ng eyeliner. Saan ni dapit pa? Ini. Tarungan dyan na, bes. So gusto ni mo pinainsik-insik? Kina Kylie Jenner. Tsaka, tungkil pa ka, besh. Oh. Perfect. Pantay ba na besh? Murag pantay, murag di gid besh. Ubos ang ubos. Sunod. Hangay. Ano sa'y sunod ani, besh? Sunod, yung eyeliner, eyeshadow ni ato tarungon para mo kuan. Kita yung kilay 2,000 besh. Huh? What? OMG! What? Okay. Muna ni siya. Dayo man. Next. What? Ito butang pink-pink yung ngaping guys. So man siya. Pink-pink maka. Kanang butangan diri og kanang mo either ba pantay. Mo either ba pantay. Mo either. Mo either ni Besh. Okay. Unsa? Maroni. Char. Sa macaroni. Okay.
Nice ang color. My color. Laisyo. Mahigit ka mo Akong pilit ilong. color, guys. Yang ulong, ato ituliw-tiw. Umakugkuhan di applies, B. Para mo pantay. Kining brown. Mangita tag brown during kining saffron. Murag maroon, guys. Para makita na to ang iyang talutiw na nose. Na. So, guwapa na dyan ko ani. Bantay lagi di. Guwapa na kayo, guys. Guwapa na kay Kabesh. Gunanong ko. Tuog na Kabesh. Ay, katuog, Besh. Kaya mahimo niya kang model. Parang natutulog lang. Okay, Besh. Ay, kanindot siya na. Sa mga ano na. Oh. Para pink-pink, bagamay, Besh. Yeah, guwapa na kataan eh. So, is this it? Not yet, Besh. Ang not twilight, yet. kuwang ang twilight sa aping, Besh. Tangan pa dyan. Ha? Para mapink-pink ba? Dayon. Okay, finished product, mga Besh. Oh my God. Adaw? Mag-pictorial senta. 1, 2, 3, go. So, thank you so much for being in this video. By the way, guys, ako ni siyang gipugos for pila ka years kung nag-YouTube. Karon ra gini siya ni sugot nga ma-appeal ani akong video. And thank you kayo for being here on my channel. I-guess niya ako sa imong channel. Yes. So, thank you guys. This is it. I hope you like this one. By the way, ang pinaka-love na ako is the lipstick color. It's super nice. And dindot man dahil ni siya nga transition color, which I love. And kamo na mo judge, guys. Kay, nindot ba siya? So, okay ra? Do. Ano do? No. Oh, guapa bestie. Welcome back. So that's it, guys. Thank you so much for watching this video, and I hope you like this one. And please give us a like, share, and subscribe, and be a part of this happy family. And thank you so much for watching. Saranghayo. God bless. Bye-bye. Saranghe. Saranghe.